Kosoroti Catholic Diocese Joseph Chiroliach Ngesie Balebe Aimata Jono Keda Doteu Upanara Ido Abilibilati Kalialu Ipu Sapata itugo no ela pulo no go berejo rai de bonga ku kito do ngada bongo do ngai Jesu ndo agila sikwana kabe buna ne na ne mashe juge dai wosuri kumeso moto kamoto aperlo le sapata li kula kilo lai ara dere mo le dakka ni dakka do na ko areke ko na mera bodo mobie ikilo kiti moto yo timotango exa takani ni kini kesenyo kese tawono sire tepe pelata itawono ke ebe omenase angoro ku sire tepe pelata itawono ke do ko nyadi ko ikilo jombe masite de e juge bere ngondo bodo ko nyelwe sigal kere taba pepe iyo iche chokila do te wesi kontai esi puga tangesa ina te konekale mami boye nepepe eche kale chokitilo akoko ngesi konai ese mona arit ngesi puga ngesa ina te kale ngon mami konai iboye nepepe e chokite che pakla kala nyanu ngesa ina kite kale ngon duche je yotoma je tenge jasi ibo ibakurda are jakala nyantu toma eche kala che paka che tekere e jokitile lugambo nesikona yi ese munarit esi kugat solo loto mapaka ne rano jago na bali bolo kanyo tata jaswa mko na ruetu ne jokiti ngon retaki ne jokiti ngon bokiro na yese kona yi o kale ka okiro na yese jokile kona yi so flashback nyoberika passe so kale nyoberika passe sa tekerikus Iche kotome yuna kakesi keuni tosi poroto ikechebe kota yuno gogongoro tauno kech kanwa pedora ipikora jokiti kedaso msine keng Isyo bone bosa kwega doteu kaso msina chienu karoko konye rai borana nini aramamji jata rikira agugu na kayo so kodona so ditiberia jauni kira gugu na kayo na peres pedor jo ayie teteri perais ay pikore adoteu kile kubere na kine kile kita adoteu amat sinamba wa no te kilo itama abuya no kina ay jodi jodo jo tuna ya saupar ngenti sa adoteu doda adoteu do ngi mamele marad la madami na ngi na ne jaber no kina adoteu ne wari ko yali na ber no kayi ko kile ki janara jo kada muta ko me chamu e bala be ari ko to je ne ron wajela kida dodo jalo pende se bala bi jelo kijini ne pena ngasina ko dodo jijini Kanuka TV East Abraham Lapu ko district Lokosoroti